Siamo 2215 Entertainment. Ke botsulo sa tlhologo ya motho ke botsulo sa gore ya madi a batho ga se selo se le sengwe madi a batho a farologana kae lorato kamogelo kopano di feletse kae nthetse ke tlhoka go tledi a re tatang ka sesupi yo phoso ga e se tlhaloganyo a re tlhaloganyo tota tsotlhe di diatleng tsa gago o busa merafe wena marwala gotlhe tota tlhaloganyo mokalo bo marapo a thata wena noga wena mmaba o se khukhuni se bonwa ke se bataladi wena mmolai ga nkitla wa nna kutlo botlhoko wa fana ka motsotso kgotsa tsatsi rumo lo nnye rumo lo matlao selo se sena puo fela bolotsana o botsaya kae dibololo e o ithibileng aforika se itlhabe ngololo ntshekegela tsebe ya re ntshepise lorato ntshepise bokamoso ntshepise tlhompho ntshepise tlhokomelo ntshepise godimo le lefatshe ntshepise gore nna le wena re tlile go aga botshelo mmogo go aga kamogelo mmogo fofuse agile matlo a pelo dinakana se boe gape se a thuba a re pelo selo se tletse botlapa selo se sena tlhaloganyo selo se aketswa ke boisemang o selo se kgariepetswa ka ntlha ya puo ntlha ya tshepo ke ile tsatsi le go kileng gatswe ke leswafing kamogele ke ikamogele ya o rata ke ipona molato jaana a re pelo tota ke wena mabaka tsotlhe ke wena o dirileng a fetoge motae ke wena o dirileng a nne le kgatelelo ya maikutlo ke wena o dirileng a ipolae ke wena o dirileng ba motshabe ke wena o dirileng a ithaega a tlhape sentle o dirileng a nyonye phoso ke wena a re aforika borwa paranko boeleno se botho botsalwe ke lorato motho ka wena ke tshika ya gago mo sireletse moage mo tsenya pelong ya gago mo supetse mmala o ka re farologanya fela lorato lona ke mawelana a re ramasedi ga e le wena motsereganyi wa tsotlhe italetse o ikopanye le pelo tsa maaforika re rate re sireletse re rate re sireletse